I pozdrav ljudi, dobrodošli u seriju PC i danas ću da vam pokažem kako da snimite i ubacite klip na YouTube. Sve što treba mi je ovaj Bandicam, ja ću vam ostaviti link u deskripciji, a vi ga skinite, instalirajte. Kada ga skinete, instalirajte, uđete u njega, idete od opšta i namestite ovdje na ove tri tačkice gdje će da vam stoji to. Kada to završite, idete ovdje video, ako hoćete da dodate sliku sa web kamere, samo stisnete tu i otkačite, a idete ovdje po dešavanju i namestite da se čujete na mikrofon, USB kamera i ovdje isto to stavite, to, a kada snimite, uđete u Mozilla ili Google Chrome, čekate malo da se to učita, uđete na YouTube, idete ovdje upload, sada ovo nešto izlazi, ne znam sam šta, idete ovdje upload i stisnete select file to upload i sada nađete ono gdje ste stavili da se kao snime da vam sve klip i nađete to i samo stisnete open i uploadite. I to je bilo to, vidimo se u sljedećem klipu, do tada lajkujte, šerujte i subscribeujte se. Pozdrav!